米德伦的鲁米阿米阿，祈祷每一天。刚入恩古达拉玛安奈阿达邦，当敬畏至高的上主。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉在吉达阿米拉亚布杜苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。苏阿萨吉拉哈多亚达图萨埃阿米苏拉拜。Yo pakatengir kami tunini at lemak tataang ku talaw niyam. Matulad kami to pakay ni ay itamuanan. Nakani o tapang akawas na mo ukawas no kakarayan at hakar han ningra. Yosua sa katusa at sifang在沙法at tusir. 拉合对两个探子说：“我们一听到这事就害怕，一想到你们就丧胆。因为上主你们的上帝是天上人间的上帝。”约书亚记2章11节。Sarikakao mafana ko kanan a finaulan to ni katalamaan no lemak no kawas saka o mingukluay ko falutswa ng rato kawas. Ora saka mipawasay kita o Kristyang sa ay pipaseneng to ni katalamaan no tireng. Nika mi palusyang kita to ni katalamaan no mikumi no kawas urip no mita。迦南地的住民知道上帝奇妙的作为，就对上帝心生敬畏。所以，我们基督徒做见证，并不是要夸耀我们自己，而是要传扬上帝在我们生命中所赐下的丰盛恩典。May tolong kita。我们同心祷告。Tapangao, anu talang jangja kako sa ay katulad ko falutswa ako. Nakani, unikatalang no orib ako o sabi patarah kalau to nikatalamaan no itser no miso。上主啊，即使我有软弱，但我并不沮丧，因为我生命中的软弱是要彰显你的大能。Pakani italamaan na ang ngangano tapang ji Yes Kristo ami tolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。